na se woba wotumu nyinsen nyinsen mu bre ni mu apinisie wotumu nyame tumu hye wasomde na otumu wo ba na se bosom me kono oba nya afi na otum betene to twene be mama me so a na wankasa de abadaye na wo ba no ye den wo sa abadam dwen na da wotiri menim so akwate na adwen so wo soro menim ana so fa na adwen so wo fom asase de a menim oba nyansani wotumi esi ana so wo ho pa etiefo ne abedwafo kansla ye bo a matena megrum eke nyame won ken that's constipation ba olole no ade so popo no me popo ba me patcho me so no ba me bu screen so o modern na frame na fa wade ton de bra de mo wo de really me patcho sponsors in here hot case in your sponsors it's if you're not banning the screen or something na fa bra de mo wo de me patcho na so digital so the da me kan ye de ye den eto yi asem tre ne ne den ye pe ibuaten ye buaten ye yasem ye puasem ye amyasem ye bi so abe ash ene wo tre wa na me pa cho seven previous so wa dun ya sakwa me pa cho so fa fe ye ni osu ni wa mi kama ya mi sha nyenko pa cho wa na me yonko ba Come to pa cho me na we dey listen happiness we dey listen but haya kasanta tinkiti wa hawa but so me the export wala dina yonko ba council pa cho me council pa cho se ni na me se bembe amene ne wo na yakwa abanti ama me de na abanti me ba wona ko ana we am fight ni patcho me ba wona wonti ba beje me ba ya oso yon fa kwa ne mo ana me se me nti asesa efisa me hu me ba me nyinsa me ba 9 months like how what 10 months kwa me mre hu no na wo be fa kwa for what reason nti me na ba beje me ba akra na nyam enfie se o 7 years How do you show na me pacho me pacho se hu se tension na sa ka mi minim sa ka be ma na nke ebe gi ne ba na wo ba so tum kwadwo ba wo be ma Council ontumi nsha kwa mi hu akwa ne pa se na me ba na si atete apansam na eye me ya owo me nchan kwa na ontisa you would never have so far ba ma patron ne no ne te no bo akwa no mi ntumi meje me ba wo bu na na wo wo bu na wo me ba na ka kire me akra se ne se mfa nya ase patron wo hwe me ba ne pa o de anyon ehyi na chi hey film ko bi sa oye no otifie wo no se yen no kra wo kwa adwuma wo ni bi ode ye no wan kasa na wo to no wo ma ne chop money me pacho ohine ba de o kan o so de ne se pacho de wa kenya sabi ampa me ne wo ba na de wo nya se counselor enye ne ba o papa o madam me yem na mistake me hu no na me de nyin se no wo kasa ebre no ma me nka ne yie na na sa wa kan wo de awi ma me wunti ne wa ha ye tie ne se akwa na enye ne ba asem ne ba ye ene aye de na counselor obeti no asema efi se na ba ma na me ne nyime yankasa no o jane ntina ono no ba be se me e na mpene so na yin se ne wo ho na me de ko ne busua fo we na me wudi ni me ya wudi ni se de se ne se me yen se anche e na ba ma no jane no no so taka e na me ne ko tsena ti me de yin se ne share me se na me ntumi e ho out of wedlock na me de share me se ne be ya kwa ne be hu so papa basisi anu be ma na ba o je ne ba nti ese beje me ba koma no so what ase anti catcher no beje me ba clutch what the anything papa what you do me o tu o betu na wo ba counselor
Aba Michelle. I don't know, see, I some more can see, I say no, Michelle, no, we for food. Emma, me know tonight. Oh, yeah, doctor. Please, let me talk, okay? Where from you? Papa, if I told me know tonight. And now, woman, now go ahead, you to have seen it, go ahead. Hey, who free has said it here? If I did woman, Hey, what's it? Yeah, flat, no, Casantam Nianco. Papa, A born on Naya, Rassel. Papa counselor. Me pacho. Me go ahead, no, could be so. Me 2,000. Me go ahead, no, could be so. Me come by abaso wa come fear I said meaning him I could in some P Papa counselor and I me mammy oh woman say any she anybody in 2 pounds Fanny Bra am I me mammy show ni same BBM coping so way who we are Papa 9 months pepe now you to extra what you plan so won't mean to na I didn't tell our bread our reno what bring you say na say Papa uja akora ko what she ma ni baby o se ntimi ma me na ahwa akora ya ene me mo mo akra me de ka ho me ma me ahwa akora yi sa akora was 7 good years akora was 7 good years na all of a sudden what's up say akora na nya me dia then na we akora excuse me enya wo dia nya me dia beje na me bra beje na me shut up and let me talk why shut up excuse me okay Papa what basse me for akula nya media and then akula ni obi dia nonsense mommy excuse me okay Pacho you assembly na da ho no hot case cancel yan boy matina megum etiefo ni ahwefo a mo hwem na se wo ba wotumu nyinsan mu bre ni mu apinisie wotumu nyame tumu hye wasomdem na otumu wo ba na se bosom me kono oba nya afi na otum betene to twene be mama me so a na wan kasade abadaye na wo ba no ye den wo sa abadam dwi na da utiri mu aminim so akwate na adwen so wo soro aminim ana so fa na adwen so wo fom asase dia minim oba nyansani utum yesi ana so wo pa na se be ma no tumo tete akra na ma no tumo nya bo 7 years na un sa fe di akra na ye nipa na betene dia etie fom pato kire wa adwen why ahwefo won kire mo adwen oba lesa wa anya adi counseling sir into wa abadaye se wotum nyinsen bo so me nkono wa akra wo kakra wo se pa ho na ekodu na watumi asan wanya bo so me nkono atumi ate akra no edna ma bema na ti se pere Nyankopon na fa akwan na bema ne ma mete ase aka bere na bema abema yo to wara akra no na wo kwa na akosi wadege ma na waba se mbaje me ba na se wo hin ne de fa ha so but and be ant me ne sada bebreye counselor dey see ne say me wo ye no no odinkan ka say oye Thailand so tutu han pa okonso be 3 weeks 1 month dia kwala ni be di kra na me di no na edin we are 12 pa counselor allow me na me sending this car beba ya botre now send this one so counselor send ya odi be si meme so no oba one ne wo odi si o ma me so ana ni nua keto aso omo di manim ye fom nsio to mi kodi pa na ma we are 12 pa they will never tell you the truth because na ka mesi dey jaka cheche wo say o ma me hwe no na ten mame na me ntumi na wunyinsa na woten se de ma me na so na woten counselor na ye bibia na metumi wunyinsa ye no nya de ma me so na woten o ma me so na na aha ana ma me na so na oho nti na sika no oyi to wa me ameni no tu kwan ne de o de si o ma me so ana wo ye no wo ye na are na tie counselor and I'm kind no na me di pa me di akwa mama e me chanto na ha counselor me chantro hot case madam for back bi wa ha kran ka wo bi sa no bra me am braye me nam street no and I'm koko shia be ma na me nani eyinsen no hwe me ohu me no ne yam kra hye no counselor na me to me di once a day
Batanya, akwara no ho mfusu. It's saying me ha atente wo no. Na nye easy mami o. Nti man for me pese me dwane agya akwara na maame no. Nti se wo be ma na onyi sen no. Ogba ase na akọ no. Enu akoshi won na akọ bọọle na waba. Counselor dey tell me say ya ba je ne ba bre no. Ya ba me ono me catch her ni say me ne fa anto okọ. Na say na ebaye me de ko share obi. We say nothing to me one out of wedlock. O ti ase ya ba omuna so aba be pa acho. Say out of wedlock. What do you mean by that? O pe bia ye be tiama. Because see ano o I didn't know where. Unim say untimi out of. Why did you give birth then? Me pa cho. Wo se sika bia ade. Sika bi o pe bia ye be tiama no. Na so no wo ntumo nsoma sika. Ne ba na wo be soma no. Enti se wo bu sika na pe dia. Ene e wo nso so no sika bi a wo nso pe bia ka no nso ntwama. Obefa akora. Counselor ya ne ba na abi anya oba de o. Na nya de ba no wo tie ne maamura. Wo dwane akwa wo tie ne maamura. Ene ne ba wo tie ne maamura. Ana tie ne maasie. Counselor nti se kan wo ba. Wo ye koshini ba pa wo. Wo ye sansani papa wo bo man. Mo se na mo wo ba wo to betuma koyi wo ba atu gatam. Wo ba tu fa koyi ye wo no betuma koyi wo ba atu ya anim. Watumi a wo ba jaba ho no afa de baka che se akora no nya ne ba. Na first na ne tran na no odi gusuru na no se ne ba. Me busa wo bo man. Mo ma we na munni abadaye no. Ma me de ye mi anka wa. Me busa kwa no tum. Hot cake so na awon. Asara se da de ye kwa de anopafo yi ye de beka. Watumi a wo ba ne ma me na so akwasa na awe na tie. Na awe wura na ade wo ye. Wo ye na onya abosumi mienu akọ 40 days we yin no. Wo kwa wo di die na ko ye. Wonum nso na kwa ekra se ba wanya bosome wotwe akonkono enko na be huru nyansa se wasa makosia be ma foforo timi dwane akono ate akwara ma no aba na akwara ye ni pass be gime ba ha enye hot case ya mi busa enye hot case ya se hot case dia batrache umbie wa no se be ma pe ansara me be kola no yeso na kola hot case dia ba ebi anu anyinse na wunim. Because say Ghana for man na start to be yes adena. Ye konyin say baby ane dia behye obi. Eni say nkura bebra sabe manu susumra so. Ye bewo wo ma no mo yare ni nyina. Efe free maame no. Wonim sanya ne papa ni so no de aben no eye no me ba. Ena so de ma ekwaso nyina fa ye no me maame fo na yes ade no. Enti next time yes mo Ghana for mlantie hot case di aba. Wo fa oba abesene pa ne be ko live ya pa cho ko check. Kwane ne nkola kwacha kisa wanyima abehu onyima afi no aye do beye e ba ya wa wo ba right intimisro Counselor na tell you say ya papa ojeneba awe so papa ni ne papa ni wonu na ahwe no obi okotre hey wakotre kodi ni meko e mo no aboa ponche ne wo mete hu fifiri wo de be hu na no ho wonu no di meko hu na no echi ana frama nko ni mu ha na nka onim sede u ba be kusapose woni mo so ne o boa wa nya ade wo kwa na wo hu be man na odi milika se bagim babre na wo bagim wo ba de na ko wo bomman mo ma se na mo bomman no mo ye ja dan na hye muta mbo Ghana abranti se di akoye no wo chumu ne betene ye pekora na nya wo ba enye wo ba because say no ba onye wo ba eni say hot case ye betwa sika ye de atoso papa na watua ama say aplan menya do me won say me ba ho tete no ama bi na ko school is all class 4 bisa say school be no ko oye mama school be na anti say me pa cho hot case ye betwa ebuo papa ena emema ne bebre soso ha adwen wo mo ne wo ba nyin say ya yes ye nyi ntini ahwim na ya shim afa ya ba ese ye bepe ye ba na sika ni hon man na oni sika atena wo ba bie na ne wo ko butu so nya ba na beba mistake ene monne mistake ene monne enti say Ghana formula ntie ne say what case ye dey bad den answer no no oba be call line
next time we say what dey na make am. Mo be black, mo be kwa ife ni say. Mo be kwa la wansa. Before the no ba na ai na yakọ. Na won so be ma won no ba be nyinsan ya ba hwim. No aka sanya me ba no, enya me ba no na wa hwim no akọ na last minute wa ba so be dey. Ko be ji wo ba no. This is what case beji wey. 2 billion. Counselor. And say papa ye dey my papa. Oni na busuafo be abetwene ho. Ana o ton me banana. Usuba na eton akwara. Usuban na eton akwara so ye usuban ya nka akwara no ke eton. Counselor say fi me nyime ya o hwe me ni baby akwara bi dey endu wayi. Enu 5,000 kra. On say akwara no ko free education. Sir, free education e ba na ben. Wonu free no cry me say education no. E ba na ben. E ba na ben. Na no ye ben ye nya de makobie. Na so benefit. One for them say free education we kwa ba na be e kra afia ba. Apply 7 years free education. You are a big liar. Na so ito wono and then go heaven that. Na e wu kobie. Say mere wafo nyina akoko bi. Ento on bet 2 billion. About 2 billion in sir. 2 billion is 3 billion. But 10 billion. 9.9 billion gram engine. What for them? 10 billion am engine. Wo bush ya penny be we aso mu se penny. Me na ma sharp la na ontimi onko. Answer say we hu bi. Me na ma sharp la na. Wo bush ya penny be we aso mu se scan bi da. Ah? And the ontimi. Ah wo pay bi. Me but o me 10 billion. Yes, what case na eje? De ye be ka wa ha na fa na. Akwa otu ne betene pe kura wo se nya wo ba no no. O de na ekoma ne papa. Papa David. Enti bu aye twa na be ma na betua na o de ama wo eno no. Biko akra de say wontum ni fufuo be 5 cedi. Wontum ni mu konko baako. 7 years ri abro so de obetuma di best 10 cedi e de. Enti mant na wonsese ne say 7 years na wanya na kwa. E say 2 billion kra dos. What case hu mobro ne ye hu. Palenso so ne bo onye den. Utu ma me kwa na koto palenso. Onya ida. Arore net ye wo so anu ate papa. Wona net ye. Papa atwa me fa. Me nya dia me ma no. The thing na ya ko e di any test. Ye nche. Counselor, open say beto no so. Ye nye ne sa, but kana wabo ne hot case ye hu no mo ba. Ye agi aye de ama no. Enti ye de ye kan nyina nsese ni. Wo be chia 2 billion. For 2 billion sir. Eno so na hot case. Hey, no, ade. Enti pacho ye ma date. 29th August. What the sika ne beba na okunu dada ne beba. On so the akra ne be share hot case ya. E gi sika na adane akra na ye de ama. That's like 29 and 10 next days ya. And sister eno ne eche say hot case che say awbo na asha ke say afa sika ne okunu no so afa akra. Ntina wo bosi akra na wagina wona so no akope. Why? Eno ano why? That you mutumi akọ. 29. Make I want here then. Me pa twa tie for a hot case. Cancel your boa matna megwem. Asem ne da on no no. Wo be tum kwanyin se baabi. No de akora na be se be ma foforo. Wone ne ba me be hwa akora na ma akora na anyini ne ho ayefe kama enika no. Na afi be ma foforo no onyin se ba wa be ka che ba se. Kwaji akora na ye den ebrem. Ekwoso da esisi. Enti say hot case ye prema saade na ye den enkoso. Oba akora oba sa ro ba ha ye betwa boa ye den amma. Na ne be ma na betua. Asa na ye do ba ye den amma. Enti say Ghana ni be ma bia be so oba pibia pacho ene ne nkola. Asa na na ye den ada because bibia tumsi. Number na egu screen so no. Bo modern na ye den na free. O fra me pacho me sro tre wadwen se bi nyansem. Yensu yeni wano nyansem. Me pacho me srem. Subscribe on mine. We are na washe. Neko baby ya. Yegusua. Edwaton die no yegusua yegie. Fabra ni eni hu dwumama. Me pacho eye Rich from TV. YouTube pacho subscribe. Yedi tuma na aba phone so. Enye wo boss wa Rich from TV. Na washe.
Me patcho subscribe we ya na wa share no kra na hot case ehia me wo share na kwa ba bia de wonye na adwunu amu se bibia ye den aba no phone so me say rich from TV nyame nka ho me patcho kwaso a na bo modern na di dem na hwe original na international na ba ko pe no size nyame shira bye.